Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulillahi Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah subhanahu teala hemme bizge de hayırlı günler nasip etsin. Turmuşlarımızga bereketler verip, ilk günlerimizge tanışlık, tenlerimizge selametlik, gönüllerimizge mağrifet nurları salsın. Allah subhanahu teala her birimizge de bu dünyada yaşayış turmuşu verdi. Bu dünyanın qaysı yağına qarasağız da, qaysı taraflarına yüzünüzü bursağız da Allah subhanahu teala'nın mucizalarını görürsünüz. Yani mucize degen söz ayetleridir. Ayet bir bilgilengen mucizaları. Rum suresi yarısından artığı Allah subhanahu teala'nın şu mucizalarını ko'rsata turgan, anglata turgan ve min ayatihi deb keladi. Yani Allah teala'nın bir mucizalarından, Allah teala'nın sizge bir bilgilerinden, Allah subhanahu teala'nın sizni bir ko'rsata turgan dünyani şuşlay motor ettirip, güzel ettirip yarattım diye Allah subhanahu teala. Köklerini 7 kat, yerlerini 7 kat yarattım diye. Şulayık adam balasını bu dünyaya getir, adamını bu dünyaya getirdim. Şulayık sizge nesiligizni berdim. Şulayık Allah subhanahu teala'na ve min ayatihi enne halakna min anfusikum azvajan litaskunu ilayhi ve cealna beynekumul muadde ve rahme. Sizden özünüzden barlarınızı yarattım. Sizden özünüzden tağım bir şu adamga hürmet yüzünden şunday bir parın yarattım diye. Hem aranızda muhabbet hem birbirinizge qarata ihtiram da buldurdum diye. Çünkü bu Allah subhanahu teala'nın bir mucizası. Adem aleyhisselam cennetlerde yürgen vakitte Allah teala onu en birinci bar kılgandan soň canını kirtkenden soň, ruh ürgenden soň şol vakitte feriştelerge ayta bunu bütün 7 kat kökten gizdirigiz, yürtügiz, ko'rsatigiz, cennetlerini ko'rsatigiz deb Allah subhanahu teala onlarga türlü hülleler kigirte, başına taş kigirte, Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in nurun birkite, hem şu nur bularak nurga soqlanıp ferişteler artından yerip jüriler, onun tiresinde bulalar. Hatta indi jilkelerini atlandırıp bütün jirlerini, köklerini gizdirirler. Hem şundan soň ya Rabbim mena bir bulay bir özüme yalğız, mena bir ipteş buldursan edip, yarım yoku, yarım uyav vaktinde Allah subhanahu teala onun özünden bir barını da yarata, yani ana biz havanı yarata. Hem ve cealne beynekumul muadde ve rahmeye aranızda muhabbet hem ihtiram barlığa getirdim diye. Adem aleyhisselamga barını yarattı. Ondan soň bizge de müracaat ete Kur'an-ı Kerim'de وَاتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذ۪ي خَلَقَاكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ min sizne ya eyyühellezine amenu. Ey iman getirgen bendeler. Min sizne bir nefsten yarattım. Adem aleyhisselam'dan yarattım. Adem aleyhisselam'ga barın yarattım. Şundan soň zuriyetin neslini yarattım. Bugünküge kadar ana köp nesiller yarattım. Erler hem hatınlar. Şuşunun turunda fikirlesegiz belki Allah Teala'ga tağın da yakınrak, tağın da hürmetlerek bulursunuz Allah Teala karşında. Allah Teala Nisa suresini şunun bilen başlap jibere. Hem indi Allah Teala şul kadar görkemlendirdi. Er-ricalu kavvamun alen nisa. Erler hatınlarının üstünde tura, yani hatınlar üstünde turu degen sözü erlerini beden kuvveti bilen, ten kuvveti bilen yarattım diye. Ne için? Hatın kızlarını hem balaların özlerinin, gailelerin ot gazabından kutkarır için alarga rızık bilen, alarga türlü hücumlardan saklav bilen temin etiyor yüzünden. Yani nicedir kabakatlik bulup gelmesin. Alar her vakitte da rızık mal bilen, turak bilen, kiyimler bilen temin etilsin. Hem şu hatınları, şu balalarını terbiyelesinler deyip yerlerini şunun bilen temin eterlik derecede kıldı. Hatınlarını elbette balalar terbiyelerge, balalar tuturup üstürege deyip bilgiledi. Hem balalarını köpüsünçe hatınlar terbiyelegen görəbiz de. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de eyte, yani nersedi bir hatının balası şol hatının dininden de buladı. Yani bir hatın özünün nesilinden bula, yani özünün şu nindi nesilden kelgen bolsa, şunday nesilden bula. Hem balada şu enisinin neyinden bula. İhtikatından enisinin qaraşından enisinin diyilda bolsa, şunday yolda buladı. Bek mühim nerse.
Şuna göre Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytadi, xotинlaryňyzy üýlengen wagtda saýlaganda 3 türlü nerse bilen saýlaýsyz diýdi. Baylygyna qarap, derejesine qarap, bu falan nesilden, falan tügel nesilden, şuna göre zor bay kişilerden diýip, ikincisi ana motorlygyna qarap saýlaýsyz diýdi. Bu iki meselede saýlagan irat jüler diýdi. Çünki baylyk qaşanda bolsa da bite, motorlyk qaşanda bolsa şulay yok. Yokka şığa. Üçüncüsü, koňulnyň takwalygy, imanyna qarap üýlenigiz diýdi. Xotинlaryňyzy. Şulay yok endi özüňizden ýogary derejede, sosial derejede diýip aýtdyk, endi ansyn şamalagyz diýip, özüňiz bilen bir tigiz bolurga tiýişdi. Ne üçin? Çünki egerde xotin-kız sosial derejesi ýogaryrak bolduysa, ol erini izdivats ete olanda. Sen hayırşı di, sen tübenden di, senin neslin degenden kelgen, bundan kelgen deyip erini jafa şektire turgan bolar. Şoňa tigizlik bolurga tiýişdi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aýtdy. Endi xotin-kızlaryňyzy da şulay terbiyelegiz, balalaryňyzy da terbiyelegiz diýdi. Xotin-kızlar üçin, balalar üçin irat jawap bere. Kıyamet gününde. Çünkü Allah Teala nerse di, ya eyyühellezine amenu, ey iman getirgen bendeler. Bilip duruguz. Qu anfusakum ve ahlikumun nara. Özünüzni de, gailegizni de cehennem otundan saklap kalıbız. Neşek saklap kalabız? Allah Teala'nın kuşkanın üretebіз. Xotинlarybyzga, balalarybızga, gailebizge. Çünkü yakabızga gelip yapışmasınlar üçün. Kıyamet meydanında etiğimiz üretmedi bizni, etiğimiz doğru yolga bastırmadı deyip etmesinler üçün. Deyüs bulmağız dey. Deyüslük nerse ol? Deyüs bir erinin özünün xotinin iriklikке jiberinin de iriklik. Ol tiledi nerse işli iri aldığında. Başka yerler bilen de jüri tilese ol, degende onga kite, tilese sulga kite, erini erge sanlamay, er bir dege meşe balası kibik, bir yurt hayvanı kibik kine kala. Mana şuşun da erge deyüs diler. Xotinin nerse işlese de şoňa ryza. Yani ol başka yerler bilen gölet itemanda, erinin ruhsatını etmemi, almaymy bir nerseden de erini sanga sokmay, şonuň bilen jüri şoňa ryza bolgan erat deyüs diýip atalar. En qabahat söz İslam dininde. Deyüs bulmağız dey. Çünkü onun için kıyamette cevap vereceksin. Onlardan sorayacaklar ne işleptiginde mında jirdin, onga sulga jirdin, ey falan hatın deyirler. Benim erim tıymadı diyecek. Benim erim mena şariatını üretmedi diyecek. Şuna göre jumga vagazında mı, başka türlü vagazlarını iştebizde biz hatınlarımızga söylerge aşığabız. Anlatırga, üyde de bir vagaz ötküremiz. Hazır mına bizde kış günlerinde ne uzunluk kişilerimiz var. Tünü boyu yestüdensin, yestün erte okula. Olarga da biraz vagaz söylep alırga gerek biz. Kişilerge vagaz söylerge aşkınabız, oramlarga teginde mında jiri bizde. Ama özü bizden gailebizge, balalarımızga yestüdensin namazını bir gelip okup, oturup birge bir kurupka oturup, mana balalar, mana xotин taňlagız el, mana şuşunday nerse işitdim men, yaki ayda mana bu kitapni oqygaly, ayda mana munda hayırlı sözler yazgan, şuşunu oqygaly, yaki bir Qur'an oqygaly birleşip, yaki nindi bir şuşunday faydalı bir nerseler birige, bir-birimizge işitdirigel dip, şuşlay terbiyelerge tiýişli, bu bizning üstübizde iratlar bolar. Şulay yok, xotin-kızning özünün ornu var. Allah'a şükür ol bizning balalarımızın enileri. Özümüzde kimningdir balaları. Bizning de enilerimiz var. Allah subhanahu teala bizge şunun kadarık eti eninin derecesini kötergen fa'budullah ve la tuşriku bihi şey'en ve lil valideyni ihsanan dibeyte. Allah Teala'ga şirk katmasdan gıybedet kılığızda eti eniyigizge hürmet körsetigiz. Ondan soň kite tuğanlyk jiplerini üzmegiz, miskinlerini qaragız, yetimlerini qaragız, kuruşlarını qaragız. Şulay başkalarını sanap kite. Lekin eti eni Allah subhanahu teala'ga gıybedet kılgandan soň hürmet körsetirge tiýişli eti eni. Eninin ayak astında toprak bolup jata cennet. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunu da aýtdy. Kim hayırlırak, kim üstünürek, eni mi eti mi degende 3 tapkır tekrarlay. Eni di. Kim hayırlırak degeç, tağın bir tapkır eniydi. Kim hayırlırak ya Resulullah deyip sorağa sallallahu aleyhi ve sellem'den eniydi, hatın kız bularak. Çünkü yol bizni tudurup, bizni terbiyeledi. Ondan soň kimdi, 4-nji tapkırdağına etiydi. Lakin eti eninin derecesi, hürmeti bik yugar derecede kim, etinin hem eninin rıza baxilligin almadıysa,
ул вакытта бик начар хәлдә кала. Әти әнинең дуасы иң беренче макбул дуалардан нинди дуалар дигәндә дә сораган вакытта Пәйгамбәрбез саллаллаһу әйтә, иң беренче китереп куя. Әти әнинең үз баласына кылган дуасы ди. Иң беренче урында тора. Нинди кабул ителә торган дуалар иң хәерлесе кайсысы дигәндә әти әнинең. Әни инде әлбәттә тагын да кадерлерәк. Шулай ук бу бер мугҗиза дәрәҗәсендә булды ди. Әлбәттә бүгенге безнең көнебездә шушы көнебез хатын-кызларны хөрмәтле торган бер көн иттереп билгеләделәр. Моның дин белән бер нинди катнашы юк. Бу бөтен дөньяда шушы котларга тырышалар. Кайбер кешеләр әйтәләр, бу бидгать тегеләй була диләр. Бу бидгать булыр иде әгәр дә дини күзлектән без аны үткәрсәк. Әмма инде бөтен дөнья хатын-кызларны хөрмәт итеп, аларга хөрмәт күрсәткәндә, син хатыныңны бер читкә итеп, мыскыл итеп тегеләй мәсхәрәләп, авыр сүзләр әйтсәң, матур булмас. Чөнки әниең дә хатын-кыз, кызларың да хатын-кыз, апаларың да хатын-кызлар. Шулай ук безнең аналарыбыз да Умми Хадиша, Умми Гайша, Умми Хафса, алар да югары дәрәҗәдәге. Без нишебез бу очракта? Әлбәттә, аларга бер матур җылы сүз әйтәбез. Индедер теге шагырдан шагырлык дәрәҗәдәге инде бәйрәмнәр үткәреп, аракылар ичеп фәлән безнең эшебез түгел ки ул. Мөэмин мөселманнар арак ичеп йөрмиләр, мөэмин мөселманнар аның ише мәҗлестә катнашмыйлар. Ләкин аларга җылы сүз әйтеп куйсаң, бөтен дөньяны әнә үзләрен җылы сүзләр әйтәләр дә, син миңа авыр сүз әйтәсең дип әйтмәсеннәр өчен. Ва мин аятихи анна җаална мин анфусикум, сезнең үзегезнең бер өлешегез ул. Сездән яраттык үзегезнең парларыгызны ди Аллаһ Тәала әйтә. Бидгать теге 23 февраль көнен үткәрү бидгать, 8 март көнен үткәрү бидгать, ләкин шушы бидгать дип, начар дип үткәрмәгез, аны үткәрмәгез, бу бик кабахат эш дип әйткән кешеләрнең валлаһи ишеткәнегез юк. День работников ФСБ бидгать дип әйткәннәре юк. День работников МВД үткәрәләр, ансына бер кем әйткәне юк. День работников прокуратуры нигә ансына чыгып әйтмиләр? Бидгать булгач, ул шундый ук көннәр. Шулай дин металлургов бар, башка төрле дин работников здравоохранения бар. Монда да хатын-кызлар международный женский день дип әйтеген. Әгәр дә син хәзер яңа ел яки шушындый 23 февральне мыскыл итәсең икән кешеләрне, 8 март дип кешеләрне мыскыл итәсең, чык, әйт, кычкыр. Бу әнә теге дин работников МВД, бу дөрес түгел дип әйт бара. Кишка танка урысча әйткәндә. Ансын әйтәлмиләр. Чөнки монда тел тидерә алмыйлар. Мөселманнар килеп монда теләр нәрсә әйтәләр, бидгатьсез тегеләйсез булай. Чөнки мөэмин мөселманнар акыллы, алар бер вакытта да авызына сугып җибәрә алмый. Урамга чыгып, аның ише сүзне әйтәлми, чөнки урамда бер авызына суга да рәхәтләндереп китеп тә бара, беркем бер сүз әйтәлми, бу да бер кулда күтәрелми, телдә чыгара алмый. Шуңа күрә мөэмин мөселманнарның җаннарына әрнетергә кирәк түгел. Үткәрәләр икән, үткәрсеннәр, дин белән бер нинди катнашы юк, кабатлап әйтәм. Безнең дәүләттә шушлай кабул ителгән икән. Нәрсә? Җылы сүз әйтергә телең төшәме? Синнән калмасын. Әйт, хатыныңа көн сайын әйт. Бөтен дөнья матур сүзләр әйткәндә син дә әйтеп кал. Ләкин инде ниндидер бер кабахәтлеккә кушылып, зиналар кылырлык дәрәҗәдә, араклар ичеп, зур-зур мәҗлесләр үткәрлек дәрәҗәдә андый. Әлбәттә безгә килешми дә, biz аны үткәрмибез дә. Шуңа күрә ләкин тел тидерергә кирәкми. ولا تسبوا لما يعبدون غير الله. Allah Teala'dan başkaga tabangan putlarga da til tidire görmedi. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de. Yasubbun Allah. Allah Teala'ga til tidirirler anlansın diye. Şuna göre til tidireye gerek değil. En hayırlısı Allah Subhanahu Teala'ga ibadet kılırga, zikir, tesbih işi biz baştan aşkan. Bizning vazifalarimiz bek köp. 5 tapır namazımız var, zikir, tesbihlarımız var. Kişiga til tidirmek. Ötkereler iken ötkersinler. Әкереңген аларны вагызлар без, алар да аңларлар, ләкин хатын-кызларыбызга да җылы сүзләр әйтү андый харам эш түгел. Җылы сүз әйтү харам эш була торган булса, Аллаһ Субханаһу Тәала "Ва җаална бәйнәкум мувадда ва рахмат" дип әйтмәс иде, арагызда мәхәббәт һәм ихтирам хисләре, мәрхәмәтлек хисләре салдык дип әйтмәс иде Аллаһ Субханаһу Тәала. Аллаһ Субханаһу Тәала һәрберебезгә дә хәйр ихсан насыйп итсен, үзеннән риза булып, хәйрле гамәл гыйбадәттә булуыбызны насыйп итеп, җәннәтләре белән шатландырсын. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الله